Brez Clara Edessa yani Clara Rakabı navete zedete nasin em spasiyete dikin ku legal deng Amerika'yı bername Kurdvizyon. Med seri de doxast jiraka agahiyen herinu işte bizanen operasyonel rızgarkırına rakı dıçı astedeye hun naha geçne çi konağı. Bere dem baş ve temaşavanın dengi Amerika'ra Aki te nasin ku evdemeke binavê cenga mezin hamleya rizgarkirina bajarê Rakayê hatibû destpêkirin. Anha ez dikarim bêjin di nû û neh rojin ku hamleya rizgarkirina bajarê Rakayê hatiye destpêkirin. Berê gora ku me hedef dikir niha mirov karê bibêje tabii destpêkê em birêzdarî bu minnet şehîdên ku di Rakayê da di oxira rizgarkirina bajarê Rakayê da em bigîrtînin bi berpadanî û bedelên mezin ku em gîştin vê rojê. Niha mirov karê bêje rohmî hemû astengiyê ku dihatin çêkirin. Ji ber ku tê zanîn yanî bajarê Rakayê bi salan e wekî em bêjin mîjiyê çeteyên Daişê bû ev qas amadekarî xwe tê da kiribû. Lêbelê mirov rihet dikare bêje ji sedî hefteyê bajar ketiye destê şervanên Qesedê. Niha milê Hedîqa Harûn Reşîd dibêjin û meşveya netewî ya bajarê Rakayê da şer û pevçûn niha li wê herêmê berdewam dikin. Bêguman gelek rîskên wê astengiyên wê hene lê romî hemû va astengiyan niha şer û pevçûn berdewam dikinin. Başa astengiyên çi rengî hene û hûn pîvanên tedbirên çi rengî werdigir yan jî heta niha ve tedbirên çi rengî standine ku ev astengî tune bikin. Belê yani berê jî gelek caran hatiye gotin. Herî astengî ku ji xwe çeteyan ku didin avakirin xendekên tûnelên ku bin erd dabûn avakirin. Dîsa em bêjin mayînên ku her ciyekî kirina mayîn hene. Taybet şerê bajaran da em bêjin şerê şarian e, şerê bînayetan e, şerê malan e yani tu fatê jûrdayê ew yê jêrdayê bi vî awayî o yani mayîn û xendek hinekî herî zêde mirov dikare bêje astengiyekî ku li pêşiya şervanên Qesedê didan avakirin hebûn. Yê dîtir hêzên xwe dawî diceribînin yani ji destpêka hemlê heta roja îro ji xwe bi maşînên bombebar kirî dîsa em bêjin dîsa ê xwe kujî intîharî dihatin ser şervanan ev rê û rêbazê wan e yontemên wan hîn berdewam dike. Lêbelê dişer da ev heye yani dijminên xwe şopandin taktîkên nû teknîkên nû pêşxistin bi vî awayî her roj ku diçe mirov dikare bêje rê û rêbazên nû jî derdikevin ortê yani almandina reqîbê xwe tê çêkirin kîjan saetê hereket dike nokta dafê wî di kur da ye û bi vî awayî jî pîlanekî tê çêkirin ku em bêjin şer dewam dike. Başa tego notu ne roj demek ki dirêj e tiştekî ez niha heta bîra min dixwazim te pirskim çima Daeş ew qas bi hêzekî mezin li berxwe de hember xweş hember ve şer dike li çima li Iraqê te ragihandin ku bi sedan şervan li gel malbatê xwe xa teslim kirine. Gelo ew ne paradoks e ne aynı Daeş e çima li Iraqê teslim dikin çima li Iraqê bi hêzekî pir mezin li berxwe didin. Belê ji bo vê pirsa wan niha çi qas li Musilê em binêrin li Iraq li Musilê çeteyan ew qas evekî da meşandin yani şerê Musilê vê dawî feqet niha hinekî di Sûriyê da o taybet rojhilata navîn da niha yani dewleta Sûriyê da hinekî mirov dikare bêje yani çeteyan asıl warê coğrafî da bigire an warê duwarê siyasî da bigire prestîjekî ji bo çetan ku Raqqa wekî paytexta wan bû mirov dikare vê bibêje ji ber ku taybet niha em bajarê Raqayê demê Xelîfê Harûn Reşîd em bigirin dest
چاو کو هارون رشید ام بیژن ورکر مرکز خوا قلعه خود وردا دا آواکرن مرو نکاریج پاشاروجا دیرو که هبونا چتاین داعش و خوا مرکز کرنا د بازار رقایدا مرو نکاریج و خود بگیره دست جبوی وجی جبر کو درایا گشتی داشید نامنتوی داشت زانین کو رقا خلاص به دی داویا ام بیژن خلیفه چتاین داعش ته هر چه کسی لباجارین دیتر سوریه دنما کردن آن جیفا گرتن هری داوی منکنا حمله باگرا جزیره جهات دست بکردن منک ام بیشن دیرزوره داشتی نما مروفت کاری به ودا گره بده له ناسین وانه داوینه لبرفاد دن اجبوی کو یعنی تسلیمیت که ندن آوا کردن. دگو هفته جسده باجار خطیر رزگار کردن. لگور پیشبینیات چه قصد دم پدویه کو رقب گشتی وره رزگار کردن. انها بگمان دمه کو ما دست به شر باجرش کرد او دمجی ما جبوی خواه هدف دانی بو وکی قصده لگل مروفنا نکاری ببیجی فلان روژه دا خلاص به فلان تاریخه دا خلاص به جبر کو شر به احتمالات داگرتینه یعنی هانه تو روز محدد هدف تو داتینی فقط روز تو نکاری بیجی کسین و ده روژه دا خلاص به یعنی دبی کو حتانی دمه و ما کی ترجی برخا بده یعنی لگورا گهارتن و گهارتنی کو در روزانه دشر داته خویا کرن گردایی او اپراسیونا باگیرا جزیره کو تبع کر بچه آوایی دادمه هزن کوالیسیونه بچه آوایی تدا بیشتری دکن ده hemen deme de hezen rejima Esed çi berbe derezor ber nezik dibir. Brastil raport çi hene ku gelek nezik buna. Kilo peyvendiya ve operasyonu derezore o rakaçiye. بله نه تایبت جوی دست بکرنا اپراسیونا درزوری شو وقتی تزانیم نظام جی نیزی درزوری بوده هاته یعنی اصلا مرد کاره بشه رو تفشونه کی پر دجوار دوی نافبره دا تیه مشاندن نظام چتین داشی و وکی کو شربان قصده به دستکا تحالف کنها اپراسیون هاتیه دست بکرن به گمان دستکا تحالف مروفت کاره بشه چاو کو جباجار رقای راحت چیکرن آنها جباجار بجن لی درزوری رجی تیه چیکرنه جبوی آناس خطری و آستانکین کو جوی وچکنا کو افقاسنا شهر و پفچون سیاست دیده مشاندنه کو بکاربه پیشی وری گرتن اجبر کو او در پیشی لینای گرتن دیسا ام ببیجن اف هرمین کنها هاتنه رزگار کرن و تم دبن تهدید دابن یعنی دناو آرمانجان operasyona باگیرا جزیره گلو رزگار کردن ناوندا باجار درزور هی یا نه؟ بله نه ام وکی رزگار کردن یا حمله باجار رقای بری بدبن اف پرسن دویاوی فرماندارین کو دور دا جه خادکرن بکرن لبنجی مروفت کاره دیسا بجه یعنی هدف اوه کو ام بکاربن و خطریان را بکن یعنی تایبت ایرشین کنها چتین داشه لوی ملی دکن بگمان ما انهاجی آنی سر زمان کو هرمین هاتنه رزگار کرن جبن تهدید داگر کریا داشه بکاربه سینوره کی جره دین هنه جد خازم لسر پیوندی او به کوالیسیون بسکنم کوالیسیون ناونتوی نونرن کوالیسیون ده هر درفته دا gelek eleni لسر شروانن حسد شروانن YPG dağıfın o diyardıkın ko şervanın man verekin dışarıda per verekin tüccar deveren ko hatına rızgar kırın jes haber nadın şervanın man tüccar ali nagoherin yani ev per caran per eleni لسر ve derbare ve dağıfın gelo ev operasyona rızgar kırın rakka peyvendiya ve be koalisyonere چی رول لیستیه؟ چی قاس باشتر کریه پیوندی و هی؟ بله اینها جدست فکرنا حمله غزه و فراتی حتی روجایی رو بگمان پیوندین ما و تحالفی تم هفدره tabii ki yani tüm dağıt butun
عجبا و قصد بکاربه بکوی باجاره کی وقت باجاره رکای آن نکاربه بکوی کی أنت قارن ببجني يعني دستك تحالف دملي هواي دا بقرا ديسا دملي أم بجن تشك ديسا بجن ماشينين زرخي بقرا بقومان دبي ملي دا مروف نكاري يعني وين دستك داينه بشجاب بكي لبلي تشتكو في رحشي سر دخينه في حملشي سر دخينه بقومان مروف طيبت هزين سرعر إيكو أم ببجن موزي مال شارع كل هنبر ويه وفيديو تيد كوشنجي يعني او نبيجي شخوا بوستك اخجي نكاري وري رزقار كرن يعني او زانستياكو او باجار بيوستا وري رزقار كرن تشقص دستكي هواي ام بيجن هيري سر عرضنا بدستكي هواي هبيجي وزو نيا رزقار كرن بيقومان او بدل او فدكاري وكهرمانتياكو نها هبالين شربان قصد بريفت بن پیوندی که بیاوی حتی نامرفت کاری بچه ارینیا و تی دوام کردن. باشه دستپک اپراسیون رزگار کردن رقم ده هنگ ایده هبون هنگ فکر هبون کو چما هزی که به پیشنگی کردا دچه باجار پرانی نکرد باجار که پرانی رنشتوان و عربن گل هلوستا گل الهمبر و چوابو و چوایه تایبتی گل رقه بچه آوایی هلبس الهمبر و نشان دادن. بله نه دباجر رقای دا مرد کاری بیش زاتن نسبت کی پر شوا عربه اما کردین ویجی قدر کنه ادیسان بیشن ج کیمنتاوین جدا گلک ملت هبو تایبت نه رزگار کرنا سویلان فريقين يا دا بناوي كردي ام بيجن جروبين كوجبوي سيفيلان رزقار بكين درخستن خدمت كرن دستك داين دما كمروف في روحي دبينت وغرا خلاص كرنا زاروكي كدا جنة كدا انسان جبويتا جاني خفادات كي بتشاف دما هناك تشتين ديتن نوع بروباغندا يرشك وهر جار تنكرن چونكي دبي حمله دا حتى روجا ايروجي قالك بروباغندا هات تنكرن اشتا دبيشنكتيا هيزين كردا چما وسا قبول کرنه کی ویگلی ته چکرن لبلی تجربین کو هی فداکاریا کو نها د پیشنگتیا جوانین کردا مبجن هر وها هر رزگار کرنا هوردورا باجار رقای و باجار رقای رجی به هزاران مرفت کاری ببجه شروانین عرب ایکو بشداری رفین قصدی بون هنه تایبت قسم هری مزنجی باجار و جدردورا باجار ایکو تبلی بو وبالطوعي يعني بخاصتك اخا وتشكا قصدي راكرن وجبي باجار خوارزگار بكن اب دمريات دا جدما كو وي روحي دبينن ويا اب انسان نا اخوانا جي اما جبي مرواتي جبي رزگار كرنا مرواتي تين جان خفادات كر جبي تشتي باور كرنا كي تشي كرن و مروف قاره بجي دستك داينا كي من لي مادي ومعنوي هاري خورتاجي تي بري برن و تشي كرنا باشه برز ادسا اشنك دخازم هناك برسن تایبت اشترى پیشکش بکم وک جنک کرد واتیا رزگار کردن رقا اشترى چیه رقا او باجاره کو به رفتار خراب لهمبر جنان همی جنان لتایبتی جنن ازدی yani هندرته دا واتیا باجار رزگار کردن رقا چیه عالیه مانوی چه واضح یا دما تو دبینی رقا به دست جنان درزگار کردن جنن کو هاتنا کالا کردن هاتنا دیلگرتن ج عالیه و ج دست و هاتنا تن رزگار کردن ابتدا چه معنی جبوته هستن تچنه بله منها شوا دمكو اوبراسيونا باجار رقاي ان امبيجن يا غزبه فرات جهودورا باجر دما قاد اسفكر وكي يفاجئ تايبت شعار ما أبوكي أما باجار رقاي بدست جن رزقار بكن و بذي ما دست فكر يعني رزقار كرنا هرجنكي رزقار كرنا ولاتكيا نتوكيا جبويمة بكمان بروحكي فرمازن بفداكاريكي ببيشنكتيا يفاجئ دا جنا كرد جنا عرب حتى مجن جنا سورياني جكي منتوين ديتر جنينكو بشداري في اوبراسيوني بون وخاصة هبون امان بيا باجرا ديروكي كان
هاتن چێکردن ئێنها چما تایبەت وەکی کوواژی پرسکری یعنی di bajarê Reqayê em bibêjin bi destê jin hatina rizgarkirina wî ev tabîkî hem milê wî em bibêjin manewî bigire wekî cinsê jin taybet niha dema ku êriş li ser gelan tên kirin li ser welatan tên kirin û taybet jî êrişên hov ên mîna çeteyên Daişê ku 2014 de çawa êrişî bajarê Şengalê kir êrişî bajarê Kobanî kir peyva wan e yekemîn gotin jin xenîmet e yani dest bavê jin jin ji ber ku di civak da em vê rastî dibînin yani ê ku talan dibe ê ku dest avêtin ê ku zulm û zorê ra rûbirû dimîne bêguman yek ji jî ji ber ku wek namus tê dîtin tabii ki ev piştî ku taybet bi hezaran jinên êzîdî hatin ketin bajarê Reqayê û di şarehên Reqayê da yani kirin kole û hatin firotan ev ji bo me yani ji berî her tişekî bû ku di civakê de çawa dibêjin jin bê parastine jin nikarê parastina xwe bike lêbelê em jî wekî yek jê bi tecrübeyên me salan ku em gîştine vê asta nav netewî ku em bikaribin ne tenê jina Kurd ne tenê jina Ereb her jinekî li ku dere cîhanê be em bikaribin biparêzin yani ev ji bo me دواره ام ببیجن معنوی دا دواره دیروکی دا دواره ذهنی دا دواره روحی دا پرگرین بو که ام وکی جن بکاربن طولا جنین ازیدی هلگرن yani دبی که گلک ارتش نا هنه همو ارتش حتی نا به سیستم و به ذهنیت دستهلاتداری آن یا ظلام هاتنا آوا کرن لی تایبت وکی یپجی هنه کی جدایه yani بخواب خواه پاراستن نرخین مروواتی پاراستن بخواد تکوشین کرن اف گلک جاران و حتی ناجرای گشتی را جهات پار بکرن و هر کسی که اف فدکاری و اف بدن این کویا پشه بی کچاوه خواه بگیره بوی زانستی که شب و روش چاوا دناوا چپنین شردا جیه خواه دگیره یک گرینگ جبوی ما او بو که یعنی aslında çava ku çeteyin Daişê dikot bi destê jinan em werin kuştin em naçin cinnetê me jî xas ku bi destê jinan em çeteyên Daişê ji ortê rakin û em bikarin tola jin em xwe bi destê xwe rabikin ev tabii ki nokteyên girîng bûn yani heta niha bandorekî li ser jina Ereb jî kir yani taybet jina di Reqayê da bi salan ji ber ku di zilma Daişê da bû her bi rengê reş hatibû pêçandin yani ji ku wanekî şokekê bû demekî dunyakî dîtir jî heye an jinên ku dikarin parastina xwe parastina jin jî bikin hene ev ji bo me tabii ki ji bo wa jinan hîndaktir tevlî refên YPJ bûyîn YPJ hemêzkirin zanistiyakî bi vî awayî di wan da dane avakirin aslında mirov dikare bêje ji wê tarîtiya ku Daeş li ser wan dabû evkirin yani veçkandinek bû an wekî nû çavê xwe dinê vekirinek bû yani bi vî awayî mirov dikare binirxîne êdîsa her ku YPJ di Rojavayê Kurdistanê de jî bû vî awayî û taybet niha di hemleya min biçê de jî em bigirin dîsa di hemleya rizgarkirina Reqayê da ev tesîrekî xwe gelekî mezin di raya giştî da di navnetewî da avakirin yani mebest tenê ne ew ku wekî jinin û em çek radikin yani çinkî gelek artêş çekê destê wan de heye an em bibêjin çeteyên Daişê jî çek destê wan de heye lêbelê armanca çek bikar anînê çi ye yani xeta tey parastina rewa çi ye parastina xwe kirin çi ye tola xwe xwe hiltan wek ku menha anî ser ziman tabii hedefa YPJ ev bû ya dîtir yani taybet civakaînû dane avakirin yani tamam her çendî em di refên çeperên pêş da cihê xwe bigirin li hember çeteyên Daişê tekuşîn dikin belkî medya da jî berî vê bîst min bi cara yekemîn Kongreya Jinên Sûriya Demokratîk hat li darxistin ji bo ku em ne tenê di Sûriyê da yani destpêkê wek jina Sûriya Demokratîk em bikarbin mekanîzmaya xwe parastinê ya hevbeş bidin avakirin dîsa civaka demokratîk em bidin avakirin û em bikarbin kî wekî YPJ bikarbin mekanîzmaya parastinê ya bibin ya jinên cîhanê giştî û her jinekî ku dere be bikarbe ku beşdarî YPJ bibe an YPJ destek bike ji bo em bikaribin rastî jî zihniyetekî nû بدن آوا کردن. جبر کو ایرو چتین داشه دبی کو خلاص بده.
fakat navên dîtir gelekî derdikeve. Başı biraz kılara pırsam. Başı biraz kılara pırsamın davıcı eve. Ez dixwazim tu destpêka operasyona rizgarkirin raqi heta niha bîranînek ku bandoreke xurt li ser te kiriye bi me re parve bike. Belku te tiştekî tu bûyî şahidî kiriye, belku jinek yan jî zarokê ku ve rizgar kiriye. Çi bû her zêde bandor li ser te kiriye di operasyona rizgarkirin raqe de? Niha dışarıda gelek kêlî an lehzeyên ku bi mirov re derbas dibin hene. Yani carna tu xeyal dikî ku tu nav ev qas mermî, ev qas tişta çawa rizgar kirin, a çawa tiştek bitene hat. Gelek bîranîn hene ku mirov dikare bêje. Lê taybet mirov dikare bêje yani piştî ketina bajêr yani evkarim bêjim ne şexsê me bêjî lê hevalên ku li kêleka me taybet zarokek ku bavê xwe hatibûn. Hevalan yani pîwîstî wan karşılama kirin, ev kirin rêk ji bo ku biçe dayika zarok jî bîne. Yani ev gelekî bandor karim bêjim li ser min li ser hevalên me giştî dava kirin. Wê demê çetan hevan davêjin ji bo ku hevan li zarok nekeve ev dem hevalekî wisa avêt ser zarok. Yani mirov dikare bêje kêliyên pir dîrokîne, kêliyên pir bi manewiyet dagirtîne. Yani ji bo ku parçe li zarok nekeve li heval ket. Yani ev duygekî hestên gelekî cuda di mirov de dava kirin. Belkî wisa heta bavê zarok jî pir ecîmayî ma. Yani hêzekî ku ev qas provanda wî dihat kirin. Roja îro ji bo zarokê min yani tiş nebe xwe avêt ser zarokê min. Yani gelek kêliyên wisa ku derbas dibin hene. Başta çi bû ev şerban, ev heval ve şerban çi li wê hat, yani çi li wê hat? Yani birîndar bû. Birîndariya wî hinekî parçeyê giran bû. Niha baş e. Pir baş e. O her wiha te bîra min tu o Cîhan Şêx Ehmed hûn li mala digerin, xaniya dinerin. Dibe ku xaniya te be ev tişte rast bû gelo. Baber dikim tu jî ji Reqqayê ne wisa? Belê rast e. Ji Reqqayê me li belê em ji ber ku di nav hemleyê de ne em li kolanan yani bajêr hemlê dabûn. Baş. Baş biraz İranî me gelekî. Em bernameyekê taybet bikin ji bo bîranîna tiştên balkêşîn em gelek spasiyê dikin Clara Edersa fermandara operasyona Reqqê pir spas. Em jî we spas dikin ji bo em beşdarî bernameya xwe kirin gelek spas.